لا والكسل ولا والبي والإبانتال. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وترك الأمة على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أيها المسلمون اتقوا الله تعالى وأطيعوا أوامره. واعلموا عباد الله أن دينكم الحنيف دينكم الإسلام دين الخير دين السلام دعاكم إلى الإقرار بمبادئه وإثبات تلك المبادئ وإحيائها من أجل الحفاظ على السلام. فقد دعا الإسلام الحنيف أتباعه إلى الإقرار بتوحيد معبود حق وهو الله جل وعلا ليتم السلام بين الخالق وبين عباده. ودعا كذلك إلى بر الوالدين وإلى صلة الرحم وروابط القرابة وحسن الجوار وحب البلاد وأبنائها والعناية بتربية الأولاد في الإسلام تربية إسلامية صالحة. كذلك دعا الإسلام الحنيف إلى طاعة ولاة الأمور في غير معصية لله تبارك وتعالى. كل ذلك يا عباد الله من أجل الحفاظ على السلام بين أفراد المسلمين. كما دعا كذلك بحسن معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي وغيره. قال الله جل شأنه في محكم تنزيله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. كل ذلك احتراما وتكريما للإنسانية لتحيا حياة سعيدة مليئة بالسلام على سطح الأرض أن قام أو سافر فيها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والأرض وضعها للأنام. siɓɓe julɓe nene gootoɓe e yetti Allahu tabaraka wa ta'ala taguɗo en tagi ndeɗo tagore e nema makko kanko subhana o landaki hay goto goɗɗum e seeditiki ala reweteɗo e goonga dewal nafaygal ngal ronkugol rewde ngol tawa lorray ala mo ɗum waɗante sona kanko jalla subhana. Allahu seniɗo waɗɗo ko o yettire waɗɗo ko o rewire
on mo tawata kala ko woni kon ko kanko waɗi eno woniri non jaɓuɗa saliɗa ko kanko waɗi nemaji ɗin ɗi fuu ko kanko subhanahu wa taala woni ko nemini o wi en ka qur'anare teddunde wa ma bikum min ni'matin fa min Allah kala ko heɓi on e nema e moƴƴere haray ɗum ko immorde Allah subhanahu wa taala ɗum noon haray en yetti Allah e dow nemaji makko ɗin ɗi fuu majji ɗi anduɗen e ɗi en anda ko ɓuri mawnude e majji ko waɗugol en julɓe tawa waɗali en rewoɓe goɗɗum ngo ko hina Allah subhanahu wa taala ɗen hani jarudemo kanko Allah e dow oɗɗon nema waɗi no wona doole men wona wakkilare men wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah e wawa fewude e wawa jogitade ka diina wonen julɓe ɗaɓɓaɓe juuloɓe waktuji ɗum joyi horoɓe suumaye hajjoyoɓe ka suudu Allah hormortendu ittoɓe zakka jawle ɗen woɗɗitotoɓe ñamugol riba woɗɗitotoɓe yarugol beere woɗɗitotoɓe waɗugol zina woɗɗitotoɓe kala ko Allah harmini kon e wawa wadde ɗum e doole men e wawa wadde ɗum e ƴoyre men e wawa wadde ɗum e wakkilare men bal ko bi tawfiqi min Allah ko hawrindinande ƴiwrude ko Allah subhanahu wa taala en torikemo kanko Allahu yo ɓeydan e nema makko ɓaawo ɗum mi seeditike oɗo annabajo tedduɗo ɓurɗo en fuu moƴƴude on Muhammad ibn Abdillah ko jiyaɗo makko ko nelaɗo makko arsalahu rahmatan lil alamin Allah nulirimo yurmede wonande ndeɗo tagore kala faalaɗo yawde yawmal qiyama tawa himo daɗi himo hisi tawa aljanna wona e geɓal makko o daɗa yiite o iwtere ɓaawo oɗo annabajo tedduɗo yo Allah subhanahu wa taala arsumo iwtirgol ɓaawo makko yo Allah ɓeydanmo kisiye kanko nelaɗo on e sahabaɓe makko ɓen fof hay gooto en ittintinali ton hay gooto e maɓɓe mo ittintinɗen ala e wawano shi'a rafida yanoɓe e teddungal sahabaɓe nelaɗo ɓe yenna ɓe yawitoɓe aray ɗen jaɓi wonde sahabaɓe nelaɗo ɓen fof koɓe ulul koɓe nunɗuɓe Allah subhanahu wa taala suɓiɓe yo wonu takko annabajo mo suɓi on Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ɓe wallitorimo jawle maɓɓe ɗen ɓe wallitorimo wonkiji maɓɓe ɗin ɓe wallitorimo tanji maɓɓe ɗin fi ha diinal islamu on tuti e hoore ndiɗo leydi Allah tun rewa ko wonano rewede kon fof hawka sanamuji ɗin munca wonanoɗi ɗoftede ɗin e hoore geddi ɗin ɗi acca ɗoftede Allah tabaraka wa taala jeyɗo tagore nden o rewa tagore nden acca rewede ɓe jonnita haqqeji maɓɓe ɗi ɓe handi e muɗum ɗin yo Allah ɓeydan ɓe kisiye kamɓe kala ñentinɗoɓe ka finde e ka konguɗi e ka kuuɗe haa ka wonɗen ɗo hannde haa ñande Allahu tabaraka wa taala roni ndiɗo leydi e koni e hoore mayri gon waɗi ñande goo weetey ɗo tawa ndi leydi ɗo ndi woodaaka yimɓe koni e hoore mayri gon tawa woodaaka kala ko wonno ɗo wonɗe mahude mawninen tiiɗinen waɗen ko garanti ñande goo Allah subhanahu wa taala muncay ɗum ɗo tawa hay hunde ko wooda ala kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kala ko ne hoore ndi leydi koko lannata hay fii yimɓe ɓen no wakkilade darnugol maadiji jani tiiɗuɗi laɓaɗi yeɗɗuɗi kono ñande goo ɗum mulay ɗum noon en toro Allah tabaraka wa taala yo Allah subhanahu wa taala arsuku en ñentingol oɗo annabajo tedduɗo ka finde makko e ka konguɗe makko e ka golleji makko haa ñande tawoyɗenmo o yoɓa en joddi moƴƴude linga makko kanko Allah subhanahu wa taala si ɗum noon feƴƴima siɓɓe julɓe nene goto ɗo wasiyo hoore an wasiyo noon heɗitiiɓe ɓen foti ko wonɓe ɗo maa ko ɓe yewtere nden hewtoy wo ka yaasi hulugol Allahu tabaraka wa taala no haani hulirde noon ko raɓɓiɗi e hulugol Allah ko waɗugol kala ko Allah yamiri ko a watta noon a annda ko ɓe wakkilo ɗen annden ko hulɗum Allah yamiri waɗen woɗɗitoɗen ko Allah harmini kon a wawata woɗɗitade hunde nde annda ko bone ko ɓe wakkilo ɗen annden boneji ɗin wawi rentade e majji se waɗi ɗiɗo piiji ɗiɗi hara e woni muttaqun e woni huloɓe Allah yo Allah waɗu en e ɓen ara yande musidɓe julɓe diina meɗen l'islamu kan ka ɗo diina newika ka Allah wela ka Allahu on suɓani e rewire mo o welaka diina wo diina yo o rewire si wona ka ɗo diina kala yaaduɗo yawmal qiyama e diina goo ko hina ka ɗo o perdoye no subhanahu wa taala yetori en noon ka qur'ana makko wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati min al khasirin. Kala ɗaɓɓituɗo diina go tawi wona l'islamu on diina ko rewira ko o jokkata ko ɗofto o jokki ɗum o mayde mum o tuubaali yawmal qiyama o hoɓoya piiji ɗiɗi. Goo o jaɓantaake ko waddi kon sindo hara ko ɗum ɗon tunɗum haray noon no sindi kono wa huwa fil akhirati min al khasirin. O jeyete e perdoyoɓe darngal yo Allah subhanahu wa ta'ala damdo en perdude ka adna ɗo naakare laakara. Waɗi noon laakara si on tigi perdi heɓɓitagol ala ka adna ɗo hiɗa perdire ɗo en neɓi yewtude ɗum hiɗa perdire Konakiri ɗo egga ɗo yaara Sierra Leone ma yaara Dakar ma yaara Amérique ma yaara Asie kala ka yaarɗa aduna on alhaali o moƴƴitoya toon no waawi. Kono yawmal qiyama mo yahii darngal tawi golle makko ɗe o golli ɗen ɗe jaɓaaka hara on tigi o perdi ɗin kadi heɓɓitotaaka alaaka tan ka accanteɗa fiya a moƴƴintin ko ɗum hulɓinori ko ɗum waɗi no haanani en ka muslimin nde darten golleji meɗen ɗin darten ko wonɗen gollande Allah subhanahu wa ta'ala kon eto ɗen kala ko golleten fanɗiwo ɗuuɗiwo tawa no laaɓani Allah tawa kono Allah faalira no waɗirɗen. Waɗi noon si tawi ɗum wonaali jommu o yoɓoytaake ko laabudde golle ɗen ɗe wona ɗe Allah yamiri laabudde ɗe wona tawa ko fii makko kanko waɗira tawa naa fii yo annde wonaa fii yo nane wonaa fii yo yi'e. Si ɗum ɗo waɗi gollal ngal hare ngal laaɓani Allah heddo si jommum hiway gollal ngal tawa o yeeɓaani ngal haa o tawa ngal yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. Yo Allah subhanahu wa ta'ala arsu kon hiwgol golle meɗen ɗen. Haray kaa ɗo diina men diina newi ka ka noddii julɓe ɓen faade e qirritagol mabadiul islam. Ko l'islamu noddi yimɓe ɓen kon e mum ko l'islamu mahi yimɓe ɓen kon e hoore mum. Si a wonay julɗo goongaajo julɗo ɗaɓɓaaɗo on a ɗaɓɓitay ko honɗum l'islamu wi'i julɗo ettoɗa haa sifitoɗa ɗin sifaaji aray l'islamu no nodda en jogito ɗum yen qirrito ɗum yen tabintin ɗen tugaale yen tabintin ndin ngooroode yen tabintin on sobasuman l'islamu on mo mahi on e hoore mum wurnitenmo kadi. Waɗi noon si mahama tun accitama ɗon dankaaka kadi maayay wano andirɗen noon leggal kongal moƴƴi o bilitol ngol kongol yeɗɗi o awdi ndin ko ndi laɓa o si a ƴettindi a aawi ɗo a acciti ɗon a yarnaali a dankaaki ndi yoray si ndi yoori ndi maayay ndi nafatama ko wa kadalika l'islamu maɗa on a wi'ata ɗum min komi julɗo hatta ɗon wono alhaali julɗo ɗuɗɓe wayi hannde ko julɗo kono ko ka inde kan e julɓe wona julɓe ɓen hay hunde ko seedi Allah wona ka ñamdu wona ka ɓornateeri wona ka gollodire tawa alhaali muɗum no alhaali heeferaɓe ɓen ɗum ɗon haray on tigi o boyrama haray o heɓaani ko ɗaɓɓa kon. Idan ko la budda tabintinen tugaale kaa ɗo diina wurniten nde tambitoɗen nde fii hen ɗum fii en heɓu ko wiyetee kon kisal assalam fii en heɓu ko wiyetee kon kisal heɓen ɓuttu. Haray l'islamu on kadalika o noddi faade e wowtinɗingol reweteeɗo gooto goongaajo on ɗum ko Allahu tabaraka wa ta'ala. No woodi piiji bi wonaaɗi reweede kono reweteeɗo e goonga on bima almabudul haq huwa Allahu wahda. Ko ɗum waɗi la ilaha illallah mo firay mo firo sellungo ngon ko la mabuda bi haqqin illallah. So on tigi wi la ilaha illallah ala reweteeɗo si wona Allah hara o firaali la ilaha illallah. Waɗi no woodi piiji bi wonaaɗi reweede jinna no reweede malaika no reweede yimɓe go'o hino reweede leɗɗe no reweede kaaƴe hino reweede est ce que ɗe dewe settude ɗo ko dewe yeɗɗude o waye. Idan al ilahul haqqu huwa Allahu tabaraka wa ta'ala ko Allahu seni ɗon. Idan l'islamu no nodduma faade ya a wowtindi ngo wowtindi nande nde tawata no feppondiri e makko nden no woodi piiji ɗi ɗaɓɓita ɗin telen ma Allah tabaraka wa ta'ala jaɓugol wonde ko kanko tagi ko kanko jeyi ko kanko tun arsigata arsi ko wala sona kanko wurnata kanko warata jaɓa ɗum jaɓa weneede ko kanko tun kadi rewete o tawhidi aranoɗa wiyeteeɗo tawhidu rububiyya jaɓugol ko Allah tagi ko tagaa ko kanko jeyi kanko wurnde wara kanko arsigata eferaɓe makka ɓe no ɓirritino ɗum. Kono ɓayɓe jaɓaano tawhidul uluhiyya qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma imanihim bir rububiyya nelaaɗo Allah haɓunoɓe hoore ko ɓe jaɓi gon ko Allah tagi kanko jeyi kanko arsigata hiɓe hooli noon arsigata si wona Allah kamɓe mushriki Quraysh ɓe nelaaɗo nelano e muɗum ɓe ndeññande ɓe jaɓuno arsigo wala si wona Allah. Ko ɗum waɗi a yiyatano e maɓɓe haɓɓowo cawlum mum yaha ka neɗɗanke ɗimmo mum yo ɓeyda mo arsike yo duñanmo lorra yo sellinanmo nawnuɗo makko tawa ko e laawol gundo a yiyatano waɗowo ɗum waɗi ɓe jaɓuno ɗum ɗon ko Allah tinheruri ɗum. Kono ɓay tumɓe jaɓaali tawhidul uluhiyya tawhidu mo dewal on nelaaɗo sallallahu alaihi wa sallam woni obligé haɓugol ɓe
woodi e maɓɓe heddiiɓe e mum ɓe maayi ko ɓe kuffar woodi e maɓɓe silmuɓe naati ka diinal islam ɓe woni muslimuna mu'minun idan oɗo wona tawhidi ɗimmo tawhidi tama on ko tawhidul asma'i wa sifa jaɓugol allah no wi'iri hoore makko noon e no sifori hoore makko noon ɗeeɗo tawhidiji tati julɗo on si wonay julɗo haqqan ko ɓe o annda ɗiɗo tati o irritoɗi ka ɓernde makko tere makko ɗen goongina ko irriti ka ɓernde makko kon idan ɗum ɗo waɗay on tigi o fiɓa ka ɓernde makko hihi allah kanko jeyi kanko tagi kanko waawi ko woni kon fof o fiɓa ka ɓernde makko ko allah tun rewete o wowlira ɗengal makko ngal tere ɗen gollitira ko ɓernde nden fiɓi so tawi ɗum ɗo waɗi hare on tigi jaɓi wonde allah on ko ilahul haqqi ko ilahul alamin si jommum waɗi ɗum haray ko wiyete kon assalam kisal ngal ngal heɓoto hakkunde allah taguɗo on e jeyaaɓe makko tagaɓe ɓen kadalik oɗo diinal islam noddi julɓe ɓen faade ɗiggal ngol yumma e ɓen jaɓangolɓe e nanangolɓe e ɗoftagolɓe e waɗangolɓe kala ko ɓe faala kon si tawi e ko ɓe faala kon ala toon tikkingol allah yumma ma e ɓen ma ko waajibi e dow ma anta ka muslim anta burrahuma ya ɗiggamɓe si ɓe inni ya waɗu waɗa si ɓe inni ya accu acca si ɓe inni ƴawru ƴawra si ɓe inni ya joldu jolda si ɓe inni dolokke ma ya ɓorto jonnaɓe ko ya ɓorto jonnaɓe si ɓe inni wona ya yahu e leydi kaariri wona ya yahu si ɓe inni wona ya ñaamu hunde kaari wona ya ñaamu en tant que ɗum ɗo wawata lorrude wonki maɗa tum idan ko waajibi e meɗen yen ɗofto yumma e ɓen yen teddinde hattirde e teddingol nanana ɓe kala ko ɓe yamire kala ko ɓe haɗi en tant que ɓe innalema ya yeddu allah ma ɓe innalema ya accu dewal allah ngal sagane ɗum ɗo waɗi o la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati lkhaliq ɗon ɗoftare ala naata gangel e hoore yeddugol allah taguɗo on subhanahu wa taala ko ɗum wiyen wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma yumma ma e ɓen ma si ɓe haɗima fiya kafidan ko alana ɗum gandal ɗon o wota ɗoftoɓe amma ma ada dhalika fa wajibun hatmun alayka an tudirrehum no waɗɗima hara ya nananɓe ya jaɓanɓe ya ɗoftoɓe waɗu kala ko ɓe faala tawi ko ɓe faala kon lutondira e ko allah faala kon haray ko wajiɓe ma ya waɗanɓe ñamminaɓe hara jaɓali ɓe weele hiɗa wuuri holtinaɓe tawa jaɓali ɓe hola hiɗa wooda ñawdaɓe si ɓe nawni tawa ɓe lorroraali ñaw hiɗa wooda waɗanaɓe kala ko wowɗa wadde kon darnanɓe suudu moƴƴuru soodanɓe otowal siɗa mari naɓuɓe hajju waɗanɓe kulle chey ɗum ko waajibe dow maɗa noon yaha moƴƴo e maɓɓe hattirde e moƴƴagol ma subhanahu wa taala wiwa bil walidayni ihsana allah wi altode ahsinu ilayhima ihsana o addi tun ihsana jibiɓe men ɗiɗo moƴƴi e maɓɓe hattirde e moƴƴagol ka tawata ɗon a mara feƴƴirgal ɗon ko ya waɗanɓe ɗum iɗon ko waajibe meɗen ye waɗan ɗum jibinɓen ɓen haray kono noon l'islam o yamiri en jogi to ɓoggi enɗan ɗan musidɓe maɗa nene gotoɓe maɗa ɓen ɓen gotoɓe maɗa ɓen enɗa wonɗan hakkunde moɗon ɗan allah waɗi ɗan ya eto jogitoɗa ɗan si ɓe nawni ndaruɗo si tawi ɓe holi hiɗa wawi ɓe holtinde si ɓe weelama hiɗa mari ko ñamminiraɓe ñamminɓe si ɓe heeɓi welo welo tawtudu e maɓɓe ka welo welo en tant que ala ka welo welo ton ko yeddinta allah ko tikkinta allah subhanahu wa taala si ɓe heeɓi musiba yahu muññintinaɓe e hoore musiba mo ɓe heeɓi on yo taw hara ko heeɓi kon heɓuma haray ndertala haali maɓɓe on ƴewtoɗaɓe fewjanaɓe ko annduɗa nafayɓe kon hay so tawi welataɓe ko tawi kon lorrayɓe wolanaɓe ɗum ɗo koko lorratani hay so tawi mettayɓe si a waɗi ɗum ɗo haɗa a woni wasil a woni jokkuɗo en ɗan ɓe nganndi gorko arnoɗo ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaaɗo allah miɗo mari ɓaɗondiraaɓe en ɗan mi jokkoto e maɓɓe ɓe taƴolan mi hokkoreyɓe ɓe ɗalanmi mi yahay ka maɓɓe ɓe yahata ka an mi waɗay ɓe watta nelaaɗo maaki so tawi ko non wiiruɗa noon ko non woniri no wayi wasi ko ndondi wulndi wonɗa ƴettude hibba e ko e maɓɓe a seerata hiɗa mari ballo ka allah en tant que hiɗa jogori ni musidɓe maɗa ɓen haray ko ɗum ɗo haani hakkundeji meɗen ɗin e musidɓe meɗen ɓen rawabitul karaba jogoniral ɓoggi enɗan ɗan on tigi jogitoɗi tawa jaɓali taƴude e sengo makko ngon o eto foddetaga makko on ko wawi waɗande musidɓe makko ɓen kon o waɗa ko tawi kon o hippata allah no andanimo o hippata allah nangitirtamo ɗum ɗon bi idnillah allah nangitirtamo ɗum ɗon kadalika l'islamu noddi e moƴƴagol e kawtal sa hoɗiɗi e neɗɗanke hay so tawi on jeydaka en ɗan hay so on iwda e leydi wotiri hay so tawi on jeydaka ka diina l'islam no waɗi haqqe hakkunde ma e makko en tant que on hoɗiɗi hande hiɗo wondi janngo anndaande serto ton o honto fottoy ton ko ya moƴƴo e makko en tant que hiɗo wondi haqqe kawtal ko haqqeji tati
imma kawtal jomamo hoɗiduɗa mo kafiduɗa enɗan ko julɗo ɗi haqqeji tati no hakkunde ma e makko a jonnitemo haqqe enɗan ɗan jonnitamo haqqe diina kan jonnitamo haqqe hoɗidal ngal ina hoɗide e goɗɗo wona on enɗan kono on hoɗidi ko a julɗo ko julɗo mo mari haqqeji ɗiɗi e hoore ma jonnude mo haqqe ko hoɗiduɗon kon wota a lorrumo ta lorrirmo konngol ta lorrirmo kuugal konngol wota yennumo wota yennu ɓeygure makko nden wota ñu'umo ɓaawo makko ta lorrirmo kuugal kala ko tawi lorray bani adama wota yaltuka ma hewtata makko mbiye tunude ko ɗon naati ñooge ko ɗon naati kala ko lorrata kon kawtal ko annduɗen kon ko noka woni ka galleji kon tawa ɗum hewtaani tawa uraade e télé ma lorra hewti kawtal maɗa oɗo ko haqqe goo haqqe diina kan hakkunde mon jonnitamo en tant que hiɗo wondi ko julɓe tatago on e kawtalɓe ɓen komo hoɗiduɗa on kafa enɗan on kafa diina ko keefeero mo sujjanta Allah e leydi kono on hoɗidi haqqe no hakkunde ma e o haqqe no hakkunde ma e makko na on enɗan a jonitamo haqqe enɗan wona o julɗo a jonitatamo haqqe diina o fokkitata ka coociru wallamo no yaara a tawtoytamo ka coociru makko ton kono noon en tant que ɗo wondi insaniya o neɗɗanke yaagal ngal jaɓata yaa tooñumo jaɓata yaa bono e makko haray ɗiɗo islamu no noddi faade ɗi islamu no noddi faade yiɗugol leydi muɗum ndin yiɗa yimɓe leydi muɗum ndin honno yiɗata leydi maɗa ndin yiɗa yimɓe leydi maɗa ndin ko saanga nde tawata ɗi haqqeji ɗi l'islamu yamiri ya tottu telemma maɓɓe a waɗay ɗi telemma maɓɓe boneji wonaɗi ɗin sabu ha Allah tikka o bonna leydi ndin o adda ko lorrata e mayri tawa jaɓaali wadde ɗum hara a yiɗi leydi maɗa ndi kono so tawi a yedde e Allah ko wonda yeddede Allah ko wona sabu ha mbiya ronka saƴude e leydi ndin ndi bona ɓiɓɓe leydi ndin ndi yeeɓo hara a wallali leydi maɗa ndi hara a yiɗali ndi yiɗugol leydi ndin koyo taw hara a jaɓata wadde kala ko tikkinta Allah ha Allah seetinana leydi ndin o tikkana ndi tawa o jippinta yurmene makko e leydi ndin ɗon ɗiɗa ɓiɓɓe leydi ndin beru ko ɓe haana yiɗede kon añaaɓe beru ko ɓe haana ajeede kon waɗi neɗɗanke hay gooto yiɗeteeɗo a 100% ala añeteeɗo a 100% kadi ala a yiɗe neɗɗanke beru moƴƴere nde o mari nden añaamo beru lorra ka o jogii kan wonaa ka hakkunde ɗon haɗa hisi Allah subhanahu wa taala arsuko en ɗum kadalik l'islamu o noddii faade e toppitagol e ɓiɓɓe ɓe neaɓe needi l'islamu ndi hollaɓe ko ɓe tagiraa kon pay kun jibinaaku ñande ko jibina ko wawata towde kollum ko an wallata ko an waylitata ko an dankoto ko an yahata ha ekkita ko ñaamugol ekkita ko wuwlugol ekkita ko kullate ka ekkutuɗa kon ɗi piiji ɗo l'islamu noddumaɗo ya ekkintimmu no o andira Allah jeyɗum ko ɗum waɗi senelaɗo ma kani en kullu mawludin yuladu ala fitra kala ɓiɗɗo jibinteɗo ko jibinte ko hore diina fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi nelaɗo maaki kala ɓinngel jibintengel ko hewre dinakel jibinte no seedi tano en ɗum koko wonɗe yiide ɗo ɓay kun ɗo si ɗawa jibinde ɗo a pullo fuuta ɓiɗɗo ma ɗo jibinamo ɗo wona ko heɓa hitande andi o wawali haala ƴettama naɓa e centre ji ɗo tawa ko heefera ɗo ni ko woni kippi ton jardin ji no andirɗen no o yaha ton o ne'e ton o ƴetta gikkuji ɓen newɓe mo ton o wola haala ɓen ton no woodi fulɓe ko naakiri ɗo ɓe tawata ɓe wawata wode pular ɓe wawata wode fof ko e centre ɓe janɗi tawa si a wi'i mo waremo pular o nanta ko mawɓe makko ɓe waɗi mo ɗum kamɓe ƴetti mo naɓi e jardin ko ton o mawni ko ton o ne'a ko ton o jangi haa o timmi kelle fuye o wawata wode pular ko pullo noon ko inde pullo o jogi yumma makko e ɓe makko ko fulɓe idan ko ɓen on tigi waɗata mo yahudu sabu longingol finde yahudu nden e maɓɓe ko kamɓe kadi waɗata mo nasara ma kamɓe waɗata mo majus rewoɓe giiteeli ma waɗa mo wona hay hunde ɓayno woodi ɓen hannde kadi ɓe yahata cooci wonaaɓe catholique ɓe wonaaɓe hunde wonaaɓe julɓe ɓen no wooda idan l'islamu noddi en faade yen ne'u ɓiɓɓe ɓen needi diina l'islamu tan are no jeeya ko ɓuri yurmude ka needi ɓiɓɓe ɗo yimɓe ɗuuɗuɓe e ne'oɓe ko toppitoto ko ndu ɓanndu ndu Allah subhanahu wa taala ƴettani en wonde o ñamminaydu o dankoton waɗi arsigon ko junngo makko ni kanko fawti arsigugol jiyaaɓe ɓe ruuhu mo yamiraɗa yaa ne'u on mo tawata si o moƴƴi ɓanndu ndum moƴƴa si o boni ɓanndu ndum bona
on ɗon wersindoɗen e makko tertoɗen mo si ɓanndu ndun nawni direct kalabtan ñawdoye kala ko kuti hay so tawi ko France o naɓete siko Maroc siko Tunisie ka o naɓete o a naɓaymo ñawdoya ta wakkili ɗum si ndu ɓanndu ɗo ndu nanngama a yahay sottoyamo ka o nannga ton ko kutata o a jaɓata o wala ka kasa si ndu piyama a dartoto e piiɗo ndu on barminɗo ndu on ɓuccata hakkunde ma e makko ɗum ɗo fof en etoto kono diina kam pay kum kulluno ko woni ɗum ɗo ko ella molanaɗo nelaɗo sa sallam no yeeti e yen eto gerde koye pay ko yila kaɓe heɓuɗon duuɓi jeeɗi muru awladakum bi salati li sab'in wadribum alayha bi asrin yamire ɓiɓɓe moɗon ɓe juulugol kaɓe heɓi duuɓi jeeɗi pay ko heɓi duuɓi jeeɗi haray hay hunde koko anndi si wona ko holluɗa ko ala koko holluɗa ko woni soobe o ko ɗum woni soobe ka makko kala ko tawi wona soobe kama na soobe ka makko idan nelaɗo fuɗɗi ɗo ya tamni pay kon kon kohmi juulirte idan neɓugol ɓeeɗo ɓiɓɓe hoore dina islam kala islam noddi en faade e mum kadalika l'islam o noddi en ɗoftagol ɓe hooreɓe laamiɓe leydi ndin a condition tawi ɓe yamiraali yeddugol allah en tant que ɓe yamiraali yeddugol allah ɗoftagol ɓe ko waajibe e hoore jama on si ɓe yamiri yeddugol allah tabaraka wa taala haray fala sam'a wala ta'a ɗum ɗo fuu ko fii hon ɗum ko fiyaa kisal heɓo hakkunde ɓiɓɓe julɓe ɓen kadalika l'islamu noddi julɓe ɓen jokkuɓe ɗum ɓen moƴƴingol gollondiral hakkunde julɓe ɓen tawa si julɓe e julɗo huwondiri ɓe serta e hoore alhamdulillah si ɓe yeeyondir si ɓe gollodo e affaire hum kala kolle ɗe ɓe gollodi yo taw hara ñande ɓe yiidi no ɓe weltondiranno non nde ɓe fuɗɗoto tawa ñande kadi ɓe seerata taw hara ɓe weltondiran ɗum ɗon islamu yamiri julɓe ɓen est ce que kono wawɗen kalla o bala ndaare ka marché ga ɓay ka marché wonɗe ñallude ko njelo ɓanna e place hoy ɗo waɗi ko ko anndu ɗon mi anndi ko njelo ƴettaɗo naɓa ka yaasi fii yo heɓoye ton arsike ƴaha memmina ton probléme ji ɗi tawata sikkatano ananiray ɗin jooma haqqille ko njelo uppodiri ɗo e affaire ma jawle ɓe yaha ɓe yaltoye ka justice tawa ko ton ɓe seedoyta ko njelo huwodiri ɗo tawa huwodiral ngal moƴƴaritaɓe innidirta ɓaawo nde ɓe huwodiri ɗum ɗon no huuɓini no mawni no maapini haarunki wallah ɗum waɗi no woodi yimɓe ɗuuɗuɓe wonɓe tampude ɗo ta ɓe heɓata ko ɓe ittira kooƴe no yeɗɗiri ta sabu on ko sabu angal moƴƴugol huwodiren hakkunde julɓe ɓe yehi haa kawe gooto fof sikkitike ɗimmo muɗum on joomiraaɓe jawle ɓen no wakkili ƴedde jawle muɗum ɓen sokade ka banque ji ɓe wakkilaaki yaltindede ɓe jonna yimɓe ɓe yo ɓe gollir waɗi noon kala mo jonnuɗaa gokkum o yiitii ko jeyi kon ko majjannoon ɗum ɗon ko ella mo tawata no haani accude hakkunde julɓe ɓen si huwondiri no haani tawa moodi ko julɓe huwondiri ɓe seeda e hoore huwondiral l'islamu huwondiral julɓe e julɓe kadalika hakkunde julɓe e keefeero wota ndaaru ɓay o ko keefeero mo allah faalaaka mo allah añi mo añuɗaa julɗo tooñaamo ka huwondiral maako ne makko la hu gollir nun ɗal o l'islamu mo yiwɗen nelaaɗo e sahaba en wonaa konngol tun noddiri faade e makko ɓe noddirno e oɗo l'islamu golle maɓɓe ɗen huwondire maɓɓe moƴƴe ɗen hakkunde maɓɓe ɓe wonaa julɓe ɓen ɗum woni sabu ɗuuɗuɓe naati ka nder diina da'awa fi'iliya on yu'athiru akthar min da'awa qawliya noddirgol golle maaɗen ɗum no battina e yimɓe ɓe noddataa ɓen ɓuri ko noddirtaa konngol ko noddugol on ɗo jooni naare waɗo hunde kaare si min mi adike mi waɗi golle ɗen o yii no waɗe mi duumike e mum on anndi ɗum koko waɗetee no waɗon ɗum no battina ɓuri ko mi noddata yimɓe ɓe waɗe hunde kaare idan ko la budda enen ɓeeɗo wonaa julɓe ɓenen ɓe wonɓe julɓe nde huwondiren e ɗe heeferaaɓe ɓe wonaa julɓe huwondiral ngal moƴƴa hakkunde meɗen e maɓɓe ɗum wona sabu ko puusi ɓe acciti keeferaaɓe ɓe naati ka diina wona ɓe naatireno noon ka diina ko atti kalislamu fuɗɗi kaa ko sabu moƴƴugol huwondiral meɗen ngal e maɓɓe kono ma al asafu shadid no woodi julɓe ɗo juulooɓe yahooɓe makka arɗo yahooɓe siin ɗo yaha ñawloyo ton taa tippirtaa ton fewndo ɓe ñawlayno taa ɓe tippirtaa ton yaha nokkeeli go inna ko leggal wiyete nokku go inna ko laawol wiyete sansa innde muɗum nden arta ɗo tawa yitataa tawa tippitataa non ko musiba idan julɗo kañum o wa'ataa wa dooñorgal kala mo o yiiɗi tawa o comporterait comportement dooñorgal la
yontigi wonu julɗo haqqani tawa ka o woni wo tawa ko o julɗo siko hakkunde makko e julɗo musidɗo makko tawa ko nunɗal o gollete siko hakkunde makko e keefeero o ndaarata keeferaaku o ngu o tooñam balkoye o ndaaru l'islamu makko yamirɗo mo yo nunɗo hakkunde makko e makko on o gollira on no gasa ngal nunɗal makko nden moƴƴere makko ɗon o keefeero yiyey e neele o neɗɗo ko neɗɗo moƴƴoni kombo yamir makko gonɗa wadde awi ko diina maɗa kan hollanka diina o jaɓa diina tan sabu moƴƴere ngikku maɗa ngon sabu moƴƴugol wondiral maɗa ngal jorki Allah subhanahu wa taala yo Allah sukko e ngikkuji moƴƴi tawa ɗi wonay sabu haa ko naadi heferaaɓe ɓe wona julɓe ɓen ka nder l'islam subhanahu wa taala wiyenga qur'an si ɓe ɗaɓɓi ɓuttu hakkunde meɗe e maɓɓe koye waɗan ɓe ko ɓe faala ko Allah subhanahu wa taala kanko nano ko wola kon annduɗo ko huwa kon ɗiɗo e ɗe yamiroje ɗo fof ko fii teddingol neɗɗanke yagal ngal fii yo neɗɗanke wuuru ngurdan malaɗam ɗan ngurdan hebbinaɗan ko wiyete kon kisal e hoore ndiɗo leydi kala ka julɗo o woni siko ka leyɗe julɓe ɓen o woni tawa mo hisi sika leyɗe heferaɓe ɓen o woni tawa himo hisi tawa ɗo si lorra heɓay mo natelemma julɗo ɗimo makko waɗi ndi leydi ndi yiwɗen ko leydi ndi Allah subhanahu wa taala o wallini ni fii ka wuuro Allah wi wal arda wadaha lil anan leydi nin Allah wallinani ndi tagore nden fii honɗum fii yoɓe wuure hoore mayre la tuharriku fitna wala tusahibu ahadan wala tubagid wala tushatim wala tudarib li annaha khuliqat musakharatan lil anan ndi leydi ndi yennata goɗɗo ndi piyatamo ndi mimminta fitna ndi añata goɗɗo ndi yennata ndi piyata ndi watta e hunde kayri ko ndi waɗa ɗo ko fii ka wonen e hoore mayre fii haa waawe rewde Allah subhanahu wa taala kadi no jeeya golle mayri on seeditoyagol yawmal qiyama ka joomi men wal ardu yashhad leydi ndi ndi seeditoyto e hoore meɗen ko wonɗen gollude kon boneji ɗi faggitiɗen e hoore mayri on subhanahu wa taala wi yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhallaha ñande darngal leydi ndi ndi yewte honno ndi yewtata ko boneji ɗi waɗɗen e hoore mayri on no woodi yimɓe maayoɓe leydi ndi wullaɓe no woodi maayoɓe leydi ndi wullataɓe leydi e kam wullay neɗɗo mayɗo si tawi tun ko o moƴƴunoɗo e hoore ndiɗo leydi si tawi on ti ko o moƴƴunoɗo rewaynoɗo Allah si o maayi leydi nin ka o juulaynoɗon ndi wullay sabu ɓacciti julde e hoore men kammu ngu wullay ka rewe golle makko moƴƴude rewaynoɗo yahka Allahu tabaraka wa taala kammu ngu ngadi wullay ɓe watta ɗum ɓen subhanahu wa taala wi fama bakata alayhim samawati wal ard leydi ndin e kammo wullani sabu noon ɓe waɗani ko ndi hattorta ɓe idan kala ko on tigi waɗi e hoore ndiɗo leydi leydi ndi ndi seedito ɗum siko ko moƴƴi waɗɗa e hoore mayri ndi seedito siko ko boni waɗɗa e hoore mayri ndi seeditoyto ndi yewtu e nden ñande ko honɗum no waɗi ndi yewti sabu jomiraɗo subhanahu wa taala yamirindi yo ndi yewtu fi honɗo yimɓe ɓe yoɓe jonnite faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم لا والكسل ولا والبي والإبانتل رب العالمين أوجب في الإسلام بناء القيادة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورد في حديثه إذا سافر اثنان فليؤمر أحدهما على الآخر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون الانتخابات من المبادئ الإنسانية الحسنة لأنها تدعو إلى العدالة الاجتماعية في الحكم فليست وسيلة إلى التشاتم والتباغض والتضارب بل تهدف إلى المصلحة العامة ليصبح الجميع في ظل سلام وحب وخير يحظى به كل فرد وبيت لا والكسل ولا والبي والإبانتل الله وقتين لك الإسلام ولوما هو الأرض لندن وأكتر عليهم بني قوتو فويو لا مهورمو بل يمري يوودو أرضي بونو بيسو يميرو بدفته هذا هادore ko be hadi kon dofte woda e mabbe wonu be dow taw be yamiray wonbe lay ben islam no yamiri dum yomi Allah subhanahu wa ta'ala wi kono gondinde Allah dofte Allah dofto do nelado makko dofto don hoorede modon halfinaabe fiyaake modon ben do seedi to ala rewtede gonga sona Allah kanko tuma maraka fi diddo to seedo do annabajo teddo ko jiyaado makko nelado makko ari e hadise kan nelado maaki say yimbe dido setodi yo goddo mabbe wonu hoore oya imana yimbe dido nangi laawol puri fandude gon dido ha yeso tawi ɓe wondi ɓe seedayagal ɓe ndaaro wonowo hoore maɓɓe ko tawata an kaasi ɓe yeddoniri on ɗo ñaawa hakkunde maɓɓe yo taw hara ɓe mari amir yimɓe ɓe wawata wonirde ni ila leydi ni Allah wallinin ha dargal daro yimɓe ɓe wawata wuuride ni tawa ala hoorejo e hoore maɓɓe foti noon hoorejo on ko moƴƴo ma ko bonɗo kono ko te goɗɗo arɗo idan l'islamu no yamiri ɗum aray ɗiɗo woteji
ɗi suti ɗen wadde ɗeɗo balɗe ɗiɗi wonaali siwona mabda fuɗɗode fii yuɓɓidirgol hakkunde yimɓe ɓen fii yuɓɓidirgol hakkunde yimɓe ɓen fii yo taw hara neɗɗo marɗo doole o waawata yande mo ɓuri on o tooñamo ko ɗum laamorte ko ɗum ardante hay so tawi woni laamuuji goo alaa waɗde ko yamiraa kon ma alaa waɗde ko ɓe waɗiraa kon tawa tooñeeji ɗin no accaano feƴƴude kono almuhimmu ko ɓe waɗiraa ko fii wota tooñe waɗu ko fii yo nunɗal heɓo ko fii yo ɓe lonto Allah ka leydi ɗo tawa goɗɗo tooñataa goɗɗo fii ɓayi mo ɓuri mo imma ɓural jawdi ma ɓural doole ma ɓural laamu ko fii ɗum laamu ngu waɗiraa idan ɗiɗo woteeji ɗi wonaali si wonaa noddeɗi faade yimɓe ɓen ɓe woni hunde wootere ɓe wona wallondirooɓe ɓe annda no woodi wonɗo senngo dow maɓɓe lande terteeɗo ɓe kamɓe wonaa ɓe hoore muɗum ɓen ko ɗum woni ɗiɗo woteeji ɗi wonaali laawol fii yennindiral ma konnondiral ma piirugol barnindira jattindira jawle wonaa ɗum ɗo élection ji ɗi waɗiraa ko ɗi waɗiraa ko fii haa jawle yimɓe ɓen hisa gooto fof annda ko e leydi ka laama wona ko ɗum ɗum ɗo waɗiraa wonaa fii ka tooñe waɗee fii honɗum so tawii yimɓe yehi haa ɓe wayi noon on tuma gooto jeyataa ko jeyko otowal maa ngal hara na an jeyngal ko ɗum waɗi no woodi otoje muncaaɗe hannde ɗe tawataa jomum wata fillitorde huutorden no hannde kadi tawa sabu on ko sabu ɗiɗo ɗi piirooji sabu ɗiɗo ngaywooji wonɗi hakkunde yimɓe ɓe fof no waɗi ɗon ko par ce que nunɗal ngal alaa so tawi wonaa ɗum goɗɗo suusataa ƴettude hayre o fewtana otowal goɗɗo sooda ngal million o fusa ngal o bonna ngal jawwaalo tallo o ɓayi haray o nanngataake o jiisataake o yoɓataake ko hannde muɗum goɗɗo yanngooɗo ngurdam muɗum ɗam fof o fefinde o heɓa cuhum ɗum munke ñannde wootere kon ɗum waɗi ɗum ko par ce que nunɗal ngal ngal gollaali si wonaa ɗum harayno oɗo ko walleteenooɗo kuncuhunnuko mbeedora naa no kum lancire kono so tawi woni laamu alaa ma laamu woɗum ngu gollaali golle maggo on tuma a jeyataa ko jeyɗaa kon oɗa kadi jeyataa ko jeyi kon hare on tuma ko jeyaa kon koko kafa hare noon naani Allah walliniri yuɓɓudi gurdam koye gooto fof jeyi ko jeyi kon o ɓiira lakkere makko nden o faggitoo ko jeyi kon oɗum waɗi si o wii no harmani julɗo jawdi musidɗo makko ni sona tawra ko ɓe tiiɗi nafs idan haana oto baaru watta satum piiro e hoyre e yennindiro e bugondiro kaaƴe ɗum ɗo haanano hakkunde ɓiɓɓe leydi wootiri ɓe tawata ko ɗon ɓe fuu ɓe heɓa ko ɗon ɓe mawni ko ɗon kadi woni leydi maɓɓe ne ɓe mara nokku kaɓe doga ɓe yaha ɗum ɗo haanano hakkunde yimɓe leydi tenti noon ko julɓe kadi e Allah subhanahu wa taala wi ko julɓe haanano ɗum ka woni hakkunde maɓɓe no haanuno kadi ɗo woteeji wona sabu fii yo yimɓe ɓe mo waawi wonde e nder leydi owdi kisal ngal dilli salam wal hubbi wal khayr e giggol e moƴƴere tawa ɗum ɗo gooto fof heɓay ɗum ɗon neɗɗo heɓay ɓeygure heɓay quartier heɓay commune heɓay commune on préfecture heɓay ko non noon noon ɗum ko ɗum haanuno hakkunde ɓiɓɓe leydi ndi ayuha almuslimun inna alhifada ala salami lada almuslimi wajibun ka wujubi salam aw siyami wa gayrihima min alibadat wa hadha alwajibu da'imun wa mustamirrun ka wujubi alibadati ma dama alabdu hayyan haray reenugol oɗo ɓuttu gooto fof tawa hino huli ko tawon kañum sabu ka gere nemmino ka woni ɗon ta kankoni sabu jawle yimɓe ɓe lanke wonkiiji wareta gooto fof no huli ɗum reenugol ɗum no waɗɗi kala neɗɗo julɗo to taw hara mo kala no maapini ɗum to taw hara ko e sengo mum kañum iwrata fitna mo tawata si o ari wonaa memmin ɓeɗen tun heɓata hayɓe memmina hewtayɓe taw on tigi no huli ɗum ɗum ko waajiɓe kala neɗɗo yo reenu ko wiyete kon kisal ɓuttu ka leydi makko wona waɗɗori e hoore makko noon juulugol waktuuji ɗin jowi horugol suumaye on hajjugol ngol e ko nannditete ɗum e ɗewe hara nden ɗo waɗɗande noon wonaa hankitu wonaa hannde to wonaa janngo wonaa si élection no fewndi maasi fewndaaki ko waajibun daa'imul mustamir waajibu on ko duumiiɗo continue ɗo wano noon neɗɗanke on en tant que mo wuuri hara ɗum ɗo no waɗɗi e hoore makko hara e ɗi ñalɗi fanɗuɗi ɗo fii campagne no uddita mo kala no newnonaa yaltu wowla ko faala hara ɗum hollaade julɗo on kañum yo yeɓdiino makko o yalta o wowla ɗi o faala o waɗa ko faala naa ɗum dey l'islam kañum jaɓataa ɗum ɗon noddata jokkuɓe ɗum ɓen faade e ɗum l'islam ko noddata e ɗeeɗo suɓalle ɗiɗo woteeji ko yontige to haa moƴƴe kawtal makko ngal ɓiɓɓe julɓe ɓe wallondira ɓe wona yadan wahidan ɓe wona anniye gooto fiiyo ka maɓɓe moƴƴu waɗi noon so tawii ɗo boni amarano ko ka yaha aray no haani kaye fuu wetoɗen haa hewe ɓuttu on ka leydi meɗen ɗon
etude wonen julɓe ɗaɓɓaɗo ɓen si goto fof rewi laawol ngol islam walliranimo ngol on tuma julɓe hedditiɓe ɓe o wuurde ɓen hisa e junngo makko par ce que si a anndi e nela no harman ma ya yaltin ƴiiƴan julɗo mo siɗɗo ma est ce que a fotte ɗo e goɗɗo fiiɓay tunko e leñol kaariwol o jeeya ƴetta kafa soppama a watta ɗum si a anndi jawdi makko nin no harman ma on fottay ɗo ɗum ɓay ko e leñol kaariwol ma ko e parti kaarijo o woni na parti mo faalaɗa o han wona e leñol mangol an o jeeya jaɓita otol makko ngal ma bonnangal ma jaɓa motoro makko ni a watta ɗum idan so tawi ko a julɗo a jaɓay o ko o julɗo himo mari droit himo mari haqqe yiɗugol mo o faala o e wotangol mo o faala o mo tañƴini koɗo gaynantamo ko faala ko ɗum ko hunde intérêt personnel idan haray julɓeɓe no haani ɓe finande ɗiɗo piiji ɓe annda ko haani wadde kon ɓe waɗa ɗum ko haani accude kon ɓe acca ɗum no jeyano en ko wallitito en haa ɗum wona ko be julɓe ɓe wantuɗo ɓe jannga ɓe annda diina maɓɓe tan si ɗum waɗaali wawata marsude aduna o mo yiɗen no développé hannde développalimo si wona gandal ko ɗum développé aduna o ko ɗum waɗi tawi hiɗa waawi wowlude ɗo wonɗo amérique to nana wona ɗo wonɗo ton o yiyama ko gandal ngal golli ɗum idan ka diina kadi si diina meɗen kay yeɗɗay ma si enen julɓe ɓen e yeɗɗa ɓa diina kan kañum hika yeɗɗi ko be wakkiloɗen jangge diina wawata wonde ni tun andira ni tun na ko hoyɗete wona ko ronete naam suudu ka tawata gandal hino wooda mo jibinama e noon suudu hara jangol ngol no welanimo fino newanimo bon kono hihi joni ɓay ndu suudu ɗo ko suudu gandal kamɓe on findo e maɓɓe o si nangi gandal ngal martay si o jooɗi ke o janngale wona e gando fi ɗum wonata gando iɗen ko be wakkiloɗe jangge diina kan ko be jangge sariya on annen ko hani wadde kon kal islam biddalil nakunu ala basira wonen e hoore gandal ko ɗo woneten julɓe ɗaɓɓaɓe ɗen ko on tuma waweten puusude ko yeɗɗi ko on tuma diina ka wawata hette haqqe muɗum ka yaaja allah tur rewe goneji ɗin ɗi ɗuyto kono so tawi woni e woni julɓe kono ko julɓe modèle tawa ko julɗo kono ko ka hunduko on tuma a nafata goɗɗum a nafata hoorema sappo nafa goɗɗo go idan a ɗaɓɓirano ya nafu salama nafa ɓe wonduɗa ɓen a ɗaɓɓira ɗum ko honno noon wawata nafirde hoorema amara ko nafira salama a wawata faqidu shey'i la yutti neɗɗo mo mara okkata idan ko siɗa mari si okka ay kaari no bañi o mar woni si o mara ko bañi o ƴettata ko ala waɗa idan ko ɓe wakkiloɗen jangge diina ka wonen julɓe ɗaɓɓaɓe ɓen ara wonani julɓe ka hunduko tun si woni ɗo ka julɓe ka hunduko tun aduna ɗo on goyi kala ko ari fi julɓe ɓen en heɓay kono yawmal qiyama ka seɗete sendinire ton ka gonga kan gollata ton ka yoɓoyte ton ka tawata golle ala ko joddi ton ton on mo hewtoyi ton o anday ko gonga ɗaɓɓete ɓay ton kan mo jamala ala to koko golluɗa ko ɗon wona ndaarede ko e hoore ɗon fawete allah subhanahu wa taala ko yurmete ko sowo moƴƴere kono noon ko wi wal hasanatu bi asri amtaliha ko labudda min al hasanati awalan thumma al mudaafa ko be moƴƴere nden nde heɓo noon si sowe si tawi heɓaaki ko sowoto sowotako so a nani kaari no peesude o heɓu ko o peesata kon si tawi naa ɗum si ko hayre kilo nden ɗum woni ka baskil hay hunde ƴettaaka waɗaaka e o beɗoɗa peesotako idan allah tabaraka wa taala yi ko yurmetee o sowano e yimɓe ɓen moƴƴereji maɓɓe ɗe yowmal qiyama haa goɗɗo yiɗa golle makko ɗe golli ton ɗen o inna naa kanko golli ɗe allah wiya ko an golli ko hunde kaari gollunoɗa konko waɗɗa ɗon mi multipliam ma ɗum haa fotini si allah yoɓamo kono idan ko be golle ko be golle ko be janngen annden ko gollete ko si gollen torki allah tabaraka wa taala yo allah subhanahu wa taala nafiren ko yewta ɗo kon falji koni ga kon yaafoto en torki allah subhanahu wa taala yo yaafo en yo allah artuko e wonde julɓe haɗɗan yo allah subhanahu wa taala artuko e wonde julɓe ɗaɓɓaɓe ɓe tawa e wawa pusande kaɗo dina goɗɗum yo allah hiwu en hiwa leydi meɗen ndin hiwa jawle meɗen ɗen hiwa wonkiji meɗen ndin en torki allah subhanahu wa taala ɗe wote wonde arde ɗo yo allah wutu e hoore jan yo allah subhanahu wa taala dandu en kala bone ko heɓoto ton yo allah subhanahu wa taala arsuko suɓoɓe dow ton ɓen suɓugol jonnita jonga gonga kan gonga si allah subhanahu wa taala arsikiɓe ɗum yo allah subhanahu wa taala nafire e waɗaɓe yeeso ɓen en torki allah tabaraka wa taala kala ko tawata wonay sabu ndiɗo leydi bona yimɓe liɗi ndi lorro yo allah subhanahu wa taala dambe ɗum kala ko tawata wonay sabu ha ndiɗo leydi ndi hetto ndi dayga ndi daygira gandal e jawdi en torki allah subhanahu wa taala yo allah arsuko en ɗum
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعداء الدين برحمتك يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار والسلامة في هذا البلد وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا والكسل قلا والبي والإبانتال.